عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ismatin di semua orang semua. Fakir masalah orang itu berat mawar. Walau ini kan waktunya berat kau lebih mahal. Dan juga hal ini kita walda akan tiada. Kita bisa mungkin kita walda mata-mata yang berkesan kita. Berkesan kita. Kalau kita masih kita ini bersih saja. Tapi mau bagus. Doa ini bukan zikri bukan mudar bin bagai baru. Tapi mau bagai baru. Tapi mau bagai baru. Apalagi Ustaz Sofiqillah bahwa beriman di kita bukan awal syaitan awal syaitannya kesemat tilakat nyaman begitu namanya berai buat bimatas tapi bimatas syaitannya bukan kenyugulan atau labu ergaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis mutawafan dia ini sanad hadis Imam Rawawi Imam Ibn Hibban fi sahih wa sahahu al-Albani fi silsilah من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما نجيب كمان غني صلوات ربي وسلام عليه إذا أصبح إبليس بس جنوده وقاني في جنمت سينجي إبليس نو بيجي بريجي نجي ورانا ساكر لك بتيجي بيجلس ما الجان نمني أبران ترى مسلم أتوقع جلسة له البس بتاج ورق إدان سوف كسايا نمران ترى مسلم أتوقع جلسة له سن ma aku toko mungkin dia kan lebih lama kita wan terlagan ini dari magawas saja. Kedua kita apa tu? Derga kita atau abedin hangkan ini ada bahasa tak kau tu jadi saya akan ini ada bahasa tak kau boleh je. Oke mana? Ya, baka tanah lagi mungkin. Tanah mo ini untuk kita boda dia ada bahasa terlalu mana? Asin dari ini ya. Ega, amma itu jadi kita nara tanah dia Dewi, wajib mereka mana? Asinda ini jangan khabira gawat mas. Sanis mal jangan, hanggan ini enggak bisa aku lagi doa mau kenya. Hanggan ini zina dalam rutin itu akan boleh jadi serba Adis, adi selama ga wajara ki yang ngerti, adi rawa wajara akan jangan anis. Bodoh robe mana tidak? Kani itu, robe adi mal kada jadi sih. Hanggan ini obbalayyan lama kau nama lama itu. Wallerani hanggan ini nama sana jesutin ajinser bejan. Anta jadi ati sisri dalagi je oke. Wa albas hutaj. Wa anji ganama tana ganama kisi ni manaban san bala masene san isan pesaji. Yero hum deba ka dalaga de tu kaje dille bagani bi takam pe dar kam dille sigalana betu. Amalle fudai bin dunya Allah taala gurbata kugabate ni malje adi masih haradi mujuru yoni bi saren reda jin akan sebagai ni sare re itu yoni bi sibbat situ sipidi mal de leida jin oga mana gurba malje dahan ni derbade jin dakki jin ayosi debio jin amal de dahan ni derbade yosi debio dahan ni derbade jin ogo kana akan itu kharani re masih de kharani jin itu memang ayat minta abadi yin. Obga kan, mari jen dewi ni. Cuma dakar bagi je cuma abbas hari yang yin. Abbas hari yang dia hotu sari dengan rakor dengan dapat dah. Karena abang itu dulu besar andor besar. Tidak dapat. Mari pakai di mana ni? Iblis yang itu tu. Rabbi tu memi. Nanti isara silan garam itu orang bisa dimana itu. Makin saat itu je cuma Rabbi manggal garam seperti iblis itu. Akan suara Rabbi manggal garam seperti mata ini. Amalle wani ni bi irabuda tanara number gawo khara jama'a kan kabatu number gawo saiban le pelatu dirka makai uyani bi kiamara ya saiban wali dina do ada beban wali ada bi ilmun abba bi ilmu wali sesan akka sama saib niyo ni bi dunyara itu ham to jigalaga turan gawa sa wala ba ala khillahu yawma izin ba'dhum libadin adukum illa al-muttaqin jalan dunia kata nanti saya baru kamera masih ada sebulan itu wali celaka juga yang masuk illal muttaqin wala rabbi sudah teman ini
akkanatti kharaas rabbii wal qabuun sanirraa eegu rabbiin wallahi kan warratti fuula dhumaa taasisu warratti fuula dhumaa taasisu shayxaana gaa iblisa kan kabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in jabeenya kan dinqadhe ummata kana hunda jabisee fixaa jeeniti boodara dibe illaa ibadaka minhum mukhlasin gabrotan ke warra gaarii wadaate malee jeen sangkai salat dunaa godhame warra gaarii sangkai salat dunaa godhame rabbi muhammad keesu ergamaan dhanyalleen alayhi salaatu wassalaam kama fi sahih al-jami wa fi silsila min hadisi كما في سهل الجامع وفي السلسلة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما جاء كما النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إن نادي غير نمرة بسداد مالي صاحب مالي صاحب غير نمرة بسداد مالي صاحب نيجي إلا مؤمن نمرة بتأمن مالي صاحب نيجي نادي غير ما لنا نادي تو ولا مجالس نحن هم كذا ديبيا وكو يرو يدور ديبيا نادي bodere deebi'ee jaalala yoo niifi nama niifi rabbi sodaanne haa iyyaala gamgamne jinnaates bodere deebitee karaa sana dhaalu malta jechuudha. Namni nama tokko jaalatu harma amantii isaa irra jira waan ta'eef. Kanaaf ergamaan nabi sallallahu alaihi wasallam arrajulu alaa diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhaalif. Namni tokko amantii shari'a isaa irra jira, jaalalloo isaa irra jira, nama jaalalloo godhatu walaallatu jira. Akkasi gaanee beektu karaa heeroo wal gargaaruu na taasisu. Hamtuu reefu jiraanne obboleeyyan keenya hamtuu keessa jirullee rabbiin hamtuu keessa rabbi nu baasu. Karaa heeroo nama takka tokko taanee jam'aa bareedaa kana uumannee walitti jiraachuu kanaaf alhamdulillah rabbil alamin. Egaa arraan tana maasiyaa keessa meeqaanti ni jira obboleeyyan keenya isaanillee rabbi nu baasu. Rabbi nu baasu. Keessuma bareedduu tana wallaahi warra ni bidee qotirraa wal rabbi nu taasisu. Rabbi nu taasisu. Rabbiin tokkummaadhaan wajjin nu yaasu. Ijoollee kengitanillee rabbiin hafizul quraan nu taasisu. Yaadamuwwan isaanii hunda rabbi nu baabuutu. Wallaahi ijoollee addunyaa kanarra fakkeenya biyyaa taa'ee addunyaa irra deemu rabbi nu taasisu. Warra addunyaa irratti asara itti hambisee deemu rabbi nu taasisu. Namni ni fi addunyaa irratti asara hambisee deemu jenne namni hayyuu qabna jechuudha. Akka maloota namaa addunyaa irratti asara hambistee osoo deemne guyyaa lama sadii booda irraa fatan ta'uu qaati. As keessaa nama tokkotti duute ganaa guyyaa sadii shadaan dhaabbate itti booda buqee ganaati irraa fatamte. Yoommoo asirratti waan takka hayyuu takka nama dileeyde nama tokko yoo inni barsiifte barumsi san ilaa yoo milkiyaamaatti si fayyada. Asirra yoo fakkeenya tokko namaa ta'e namni fakkeenya godhatee si jala deemee jiru. Yoommoo sangabaatti baatte guyyaa sadii booda irraa fatamtaa itti booda namni maqaa fayyadaa wal jiru namni si beeku jiru jiru. Kanaafuu warra karaa keessa fakkeenya nama tola bina taasisu. Fakkeenya addunyaa roobuma lama takka hamtuma ibsiin takka gaaruma ibseen. Sahaboonni ridwaanullaahi alayhim ammaan tana ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam tumsuudhaaf hangammaan tanaa dubbatamu jira. Abii Jaalbaanis hammeen isaanii hangammaa dubbatamu jira. Fakkeenya kunis fakkeenya dhiisee bute kunis fakkeenya dhiisee bute saalachuutu fakkeenya. Ammoo fakkeenya karra caalu kana qabachuun dirqama keenya. Karaa sahaboota ridwaanullaahi alayhim Rabbi nak kasi warra isaan jala deemu rabbi nalaisu rabbi nu amin keesu sheekhu keenya wallahi rabbi umrii nu adeereesu warra niifi akka niifi tokko taanee kana wajjiyaan nu godhe kana wallahi gaadamuraa sana rabbi nu haguut gaadamuraa sana rabbi nu haguut egaa isaanis wallahi waan baaniif ilmi warra niifi addunyaa guutuudha rabbi nu taasisu waan baratan nama jechuun addunyaa kana guutuu deemu barsiisu rabbi nu taasisu gaa'ii addunyaa rabbi nu taasisu warra niifi akkanatti illee ittiin milkaa'u rabbi nu taasisu anaafi isinillee wallahi tadhinnaa shiixaanaa itti nagilaa deebinee karaa rabbi qabachuu rabbi nu taasisu warra lubbuu fi irra jihaada buu rabbi nu taasisu irra caalaan jihaada lubbuu jedhanii rabbi nu argamu lubbuu ta'e jihaada boonee karaa rabbi kana irratti jechuun jajjabaachuu rabbi nu taasisu rabbi nu taasisu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين